جبوی پشتوانی کرن لپروسا ریفراندومه آکریا پایتخت نوروزه به کرنوالک مزنو به برهوی صدان ولاتین دوره لگورا پانا سریگیری گوتن بله بو سر بخویا کردستانه جبوی و کرنواله آهنگا که مزن هات بوره خستن و ریوبری روشنبیری و هنری سرپرشتیا و کرنواله دکر ما وەک ڕێبەریا ڕەوشەنبیری و هونەری لە ئاکرێت گەل بزاڤە ڕەوشەنبیری ئەمڕۆ بووین بە ئەنجامدانا چالاکیەکێک و کەرنەڤاڵا سەرخەبوونێ لێ کەرنەڤاڵا سەرخەبوونێ جداش هەمی باشێر و باشێروچکن کوردستانê باشوورê کوردستانê ew jî helkirina sed xetîrên agirî ku her sal me bû Newrûzê ev xetîre ber bi kel ha Akrêt birin lê ev sala ew xetîr dê ber bi kel ha Akrêt çin ku ew jî merema wê êkê ku helkirina van xetîra sotina rêkeftina Sykes-Picot sed saliya Sykes-Picot هەلبەستوانێ مەزن بورهان زێباری بە هەلبەستا خو یا دەبێژیت مەچ دەوێت دەولەت مەدەوێت دەولەت جوش و خروج بە بەرهەڤوان دابوو بەشداربووان ژی بە هەڤڕا دەگوت مە دەولەت دەوێت هەمی تشتê Akrêt cudahiyet gel xelkê Evroke kernevala serxwebûna Kurdistanê bi Akrêtê ciwantirîn şêwaz pirêveçît ji ber ku Evroke em dê 100 salê Sykes-Picot sojîn 100 meşxelet agirî berevkela derîna Akrê Evroke rûja gelê Kurd e em gazît keyne tevaya gelê xwe werin yek deng yek can yek dil werne ser sindoqê dengdanê me gelek zehmet gelek xwîn gelek mandîbûn û eşkencedan dîtin gelek apsanahiyet û biçe ser dengî yan ku sindoqê bez bêjiye belê ez bêjim çi pê nevêt gelek apsanahiye ما دومیدی و آریمه نوی آسنگریمه سر خونا چمینم باش پرورده کریمه درسم شنگال و کوبان کرکوک مهابا دوان پشمرگد پارزن همو سنورت کردان افخاکه پر دیرینه داستان تو مارکرینه خاکرک جدی و آرارات همو نمونتوینه خاک و دوز و نشتیمان پیروز و کویمان یه برگریه لینکت باشتره بوی نمان آکرێ bi cudahî digel hemû bajêr û bajarokên Kurdistanê Kernevala serbixwebûnê û piştgirîkirina rîferandûmê û dengê belê bû ayîndê Kurdistanê û Newrûzekanî birêve birin. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sar, Akrê.